Il-Gvern ser ikun qed jixtri 109 sodot mid-dar l-annunzjata li tinsab fl-aħħar stadji ta' xogħlijiet qabel tibda tilqa' l-anzjani fi ħdana. Ħabbar dan il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia waqt konferenza bit-tema Gvern għan-nies. Fil-fatt din id-dar tal-anzjani li tinsab f'Ħal Tarxin mistennija tiftaħ il-bibien tagħha f'Marzu li ġej u ser tkun qed tinkludi 230 sodda. B'hekk dan l-investiment min-naħa tal-Gvern 80% tas-sodot ser ikunu tal-Gvern. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva e kif spjega li din id-dar ser tkun qed tinkludi faċilitajiet tal-ogħla kwalità u bl-aħħar teknoloġiji. Għandek sistema ta' nurse call li hija anka wireless u tista' inti ittik sigurtà anka l-persuni bid-dementia biex ma jistgħux imorru f'ċertu postijiet. Jiġifieri sistemi u livelli ta' servizzi li jkunu tal-ogħla kwalità. De Gabriele spjegaw ukoll kif fil-fatt din id-dar tal-anzjani ser tkun qed toffri numru ta' servizzi partikolari li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani li ser jirrisjedu fiha. Għandhom ukoll faċilitajiet jekk iridu ta' beauty parlor, ta' therapy pool, għandhom ukoll servizzi ta' tabib, għandhom servizzi ukoll ta' fizioterapija u occupational therapy, ġifieri diversi servizzi li ikollu pratikament tuhom il-faċilitajiet kollha li inti ssib fil-komunità fejn tgħix. Intant il-Ministru Michael Farrugia waqt din il-konferenza qal li s-sena l-oħra minkejja l-pandemija il-Gvern xtara mal-500 sodda mis-settur privat fil-waqt li jent minn 100 persuna tiġi trasferita f'faċilità ta' kura assistita.